Ni sa mbulu benaka, ni mbulu benaka kanda ni sar cukumengo na VTFM Facebook Live kay kemunita lang na sama cukumen na nomoni radio and VTFM 92.2 FM nan red nga mo ding wala bito ko ni benaka ni biskete kan benaka na Bakers Fresh breakfast crackers baka bito benaka talchunga na bito ko ni benaka ni ngunungun ni medicine number 2 and another bono Pacific Energy we are who you are. Au sini mata libi na ilui ka chokoira. Mau kacar nga ato na nung matalilo. Ni boleh may be, kau may be, ako may baka tabay ke. Ngor na mateli lang ko tadi. Iyo. Ngor na genuine Oakley. Ngor na Oakley kandi nandiyan ako. Kila na kinisaw $200 sa US. Na ilolo masarin sinsu tu ni bulang ko. Ngo kau to men tanong man chuk sa Amerika. Oi. Rangaw na nga ya to may kinoko la ko sa bala may sulya ko biyo tuno ko tadi ngo marro bi na mateli lang ngori. Ngori na kinisaw $200 US genuine Oakley. Iko na redi chuko sinro ni tabo din na kena ililiu. So nango na iko redi chuko sa mateli lang ngono kundo fade na. Ayo. Kung ano sinro. Ngori se manita pa na libu ni kaum bito Bota batala na matay lelong ko tadingo ni na raining go ke baka me ngonele ona ngone ko vitamba ni na raining go na isulto do kese Tu au ker lu bata. Au ker lu bata. Kena ka do sulinga na tato. ke baka ngonele ko na ngone ko vitamba ki kento chingo ni raining go sang saranga ni isulto Au tala mabiandar. Iya naman ini binabi kami na kanta ni bitoka ni boleh mana mata ni ku nambung ni ku tua met taki ko saranga. Umata nung gere ni ursa tali kilai bikin na ilo ko to kaita ka chokoira. Bata ka tali bururu kuni bang Ambu ka saranga. kuni bang kore chika na matele lembate utang matele ora saro ni tungang go ora ni sulia Nung kusini sudo sana nung saranga si salo ko mukangor. Ya, bukan ini benar cukup bikin ini na sama cuma nak kami nak nikua, kami tigo ni singa vukilulu nikua, naik kavani singa ni bulo aku tahu. Ono bulo tigo biar tu Pio Junior Wunia matana. Naturang Enak sama te? Saya ono bukan ini benar cukup Oh iya. Kau tarang cukup mentona tunggu mau kau bentar itu tunggu na matakan niku tunggu no kan reda. Ninggau na tele sali so ini kino out mama nandre dengan modem. Iya. Tarongi ko ya, bukan tuh metukuno bukan tuh bikin raw, rada apa nabuna, apa ko sumburi meki na mena wangga ko na riff end apa may malaw. May talon tak bikin taro out mama ya. Ngo ko yang ada turang ko masumburi ko ya. Senga siapa nasa? Sio Kongo. Sang sino Kongo ko sumburi ko. O Kongo ko kelas ko ni talon ni nona ba sumburi. Na ta nabuna ya sumbuki na out mama. Na wangga ni sarbo no na riff and deba. Oh iya right. Ya may tukuno bikir out mama ni ya lindo na tapa Tapa wai ngun. na tapa ram. Dor tapa ram 40 ounce ya lin lo mani wangga na riff and deba. Gai mbetegi kino out mama. Gai bo na me ba sumburi ko ya. May na wangga go may malaw. Uy, sangan indo nila mo suluwa ngai tombalo ko bondo ilang basa. Lay chini sartu na non rekemban salvation nami. Mereka terang onan dia tal mekini su. Ani tal noni ouch. Iyo, ko sakilatu no gele sumengo sakilatu me nauto nikah nakaba. Ongai mina katanga me bandu taitaki. Message sarang mai ora tu Pio Junior Wunia matan tu kono ka mai. Nangau na tal sa lesio ni kino ouch mama nandre nga model. Tarongi ko e bobi nak nada bono bunno no sub. Uy. Kira bale bebe batong ngoni tal no tak weekend ro ouch bebe lasu toka. Bina katoko. Okay, ode ko pambu tira tu Pio. Si pambu ti Paula. Pambu tira tu Pio sarang. Matoko sa tu mo ko yo. Ni santam be chiko ko ye samunanda dengan mo de me live sam tu ngame para camera. Taring ko nada bono bunno no sub. Okay, nada boy ko sini pambu ti tamay de borakina. Nada ba indo na kai ko sigani biar pambu ti ko akin. Bala tanay tukutuk sa tukun me yo kono turango. Kamu lu sakila na tukutuk. Au sakila chiko ni tukutuk kono sangan di bina kata mo na tukuna balati ni ali chiko out. Okay, ndon wari ko. Ono bela kata mendambe chiko ko so that he can defend his life. Ana mera mina defend take ko. Ke baka uno tukuna tukutuk ya. Oh, isa. So ouch bulo binaka bakon ini binaka chiko na o kemni na tarmo chiko mai saibe ouch mama. Okay, tapi mati chiko. Right. Sin chiko ro nanda nga mati ngona pidana singa ko baka tanaki na ni ko kena mala to dongo. Nangaw na sana ngay lesu may kino ouch. Kung sabi sa tunggo ni Iyo mesama. O nangay may tarungi ouch mo kanda doon seta pasar matarabuna. Ya bako sumburi may kina manawangga ni sarabonongo na riff and deba. O kaya taka tulong maniwangga. To na bambul tatu nga bira ken sarna boys ni Wainunu. Era ben karabiti kumain na bunole bunisilandi Australia sorang ole baka nek
sor saleleo ni puno tunde so ar ngale taka bibi tunggo be seka bertona boys ni sawani maimbua sawolo talenga bibi tanga bertona boys ker sarani waibure ni nakawa kira nangole tunggo orto sendo la tande nga modengo seka o aloi Erla boys erla bingara tunggo i Australia Naka. Senai. Arto lebing karabi, usin tu rau na job daba. Arto do usin daw dala tanan de ngamo dingo na biya Ono pambulo tal tungar pon tono turang ani mapana panombala bu mana itu la umbulo bina kambale kroi kena nomu bu bale sam sarchu mai Brisbane ena ekabi nak di kuan andre ngamo dingo. Kang tung giri diri. Ena iyo kok aku giri. Bale kroi mati kena lu bana tumundu. Arto sam sarchu mai Brisbane Australia. Ena ekabi nak di kusaba ko titene ni bakon ni binaka. Ena andre ngamo dingo. Lo meni nomu motoka, se avonto taxi, se avonto minibus, se avonto bus chuko na kabi ko. O sangai chuko bale. O sama chuko mai na VTFM andre ngamo dingo. Na vito ko ni binaka ni biskete kan binaka na Bakers Fresh. Breakfast crackers. Kay Pacific Energy, we are who you are. Andre ngamo dingo. Ena ngai le subi ko tala mai ni woti ngai veda na itukutuku ni be Na ito kani. Sam tu rota ni goy? Gono moni to kani Mike Randua. Engonde misika kaya. Ni sa umbolo binaka tala nandre ngamo dingo. Ena vito ko ni binaka ni bisikete kan binaka na Bakers Fresh Breakfast crackers. Kay di ngunungun ni bensin ni number 2 na nondo banoa. Pacific Energy, we are who you are. Nanu muti ko beke muni nando wa kaulori. Onin rebo lori chuko na kabi binaka dai. Right. Na lori ikon rebo taka chungori robe we kan binaka kay Pacific Energy, we are who you are. Ni sa lele na engine oil. Sabi na kati me tawan na namu brake fluid. Sa tukuna chumba kama na namu lori gori. Waya usa Sa empty. Endo dono misala kitawa. Sabi na kata me pamu na tae ni namu lori. Se sambua wampe kan na namu rai chuko na windscreen ni namu lori. Na namu lori gori bakona. And then dono ngon ni bedi sini to tokari Pacific Energy. We are who you are. Kesa lala tiurin dami dami pasin dia. Wale manda ngabe Pacific Energy. Kaya ito na revenue basi oso sartu ka na basi. Kita ponto chuko na basi ni disis ndo na kabia. Oso sartu ka na basi ngi pakko ni kim mbi na nguno ni bensin ni Pacific Energy. Mama ko driver. Hari we paid hari sa tawo manda. Sa lele chuko na we ni nona basi. Berarti kaya kan kim mbi na divia. Ena raw ni lay daba ko so nenga ya. Ni sama. Sama na numo ko. Ponto tu ka na basi dia. Oso sartu ka na basi. Tawa na nona. Iya ni ko sa mata koso ko sa tundo na mo na numa. Gaudu na may no bag. Tu kena kemu pakai tim biskete. Nama apa? Pacific Energy. Bakers Fresh Breakfast crackers. Apa kamu cakap gitu? Oh, undi tu kana nungu mitano biar biar ande tek tale bandua biar kemu ni kanta. Woti ni madawa. Ningi tu watong ben soco tani mura. Kali limuna timi na ngono ngor sembera tu ni bakan ditaki. Ena indam ni kota final. Ruangan timi. Ruangan tim berusaha makan titik rawa na kota final na ngono na tim ini Wales kaliu tak tiko na pulsi ko Chukinovici wata na tim ini England ya ruang na tim berusaha makan titik rawa tu na kota final Kaya mabas na katoli tim ito na tim ni biti. Eta na pul ko Chukinovici na hope chuko na ngono ko Australia ko na kangai tanra tu na ngono ko o viti menruka be Portugal. Awak bilang kan itanratiko. Oh iya, tiko tanra. Bina kata sartungango Australia menruka obice non rosa tongo ke Portugal imbalato meron roto lasi katake kina kota final. Ana non roto wish tu na ngono go obice mendondo ve Portugal. Ia na kapitani ni tim ni Portugal yo Tom Appleton. Ko satu kuno to kana kake ke to wa kauta tu mai Portugal. Ke to sana sulia to do kana ngito go ke vici. To sa Ke bakando sa kau tamu ke tu tala ke tu na kota ni tu kau. Ena loma ni tini kau no namba ke ni tu sia tu ni bo gambeta na kota final. Ngo me ke tu sana kai bagandi ta kai ke. Ni naraw ni ke tu na kota men biru. Yo bicho ko na kata me bakon rukai Portugal me raw ni la sikadake. Ke na kota final si vita talangan kota final la ko ni na semi sere. Na mo ingelan di go tua. Ke raw ni la ya na final le. Ntar de ko na non la uta ko na itu ni kota final o Hernando Ndindi ko na World Rugby. Ke baka salaman ni la sikada ko bichi ke na kota final ro no sota ke England. Na mo ingelan di go tua. Na mo. Ro no sota ke England. Iya, ndakila ko na ngoni sumber na World Cup. O bichi abon rukai England en warm up my Twickenham. Iya, Iya, o England December ni mula da babaraw
nan ruka ko na bina ka ten ndona kono ko ke roso totale ke bici mengai pakarita ka kini Sarau nganggo ingilan jenis bulu-bulu. Sarau ngilan jenis bulu-bulu. Lalu ini kok bukan tua. Final. Ken belum paling tuan nama tahu bina kan serang gitu. Ni saya ucu ni rawan ni pool games ko. Dotal kan gitu karena ama itu wali bungonon roso tanah tim ni Argentina kena tim Cabani. Orang rongo. Eru sata itu ngono ngona itu tuh ni poin di. Iya saya ucu tiruro non rong gitu. Kau ngangga enak sampai kena kuat. Sandira. Sa kau titu na bakon ni bina kan ni ko bertu na nonton torbo lew ni tim ni Fiji Water Flying Fijians sa kau titu na bakon ni bina kan ren nga mo de ngunin do no parita kan buki binaka re binaka dundua menan ruko kino putu kali meron ni tamba ta ko viti kin quarter final ya nakanga mo na tukuni bertu na bosini bichu do kakuni sule bole mo itu ton balata na saula da chiku bi ko na ngone do tangke tangke putu kali right mbata ko matin tu ni rando sok er matin tu Gorembula Angin gimana? natang sa chiku binaka Mau kusar ngailiu kan saulat langguri. Mau kusar ngailiu. Ya sa bakon ni binaka tu bertu na nonton torbo Muri bakau sa sulian na indona yalo melu mo bertu na numule ni tim. Sa Australia dan tare de chiku nangono ko bertu Kau sarang limbi Australia ko. au bonu ni binaka tu Makan kita kiko tua. Kiko sabi ozi kaya kau au biar bonu ni bitin. binaka tu kabe Eddie Jones kertu na nangu timin Wallabies Ozzy oi Ayo taruh di kuma. Kaya makan ngang gobi tina tambe ta kena kuota elusi koso Australia. Ona sulia na nunggu rono dulu. so au nandoro ambe chili o los Ya se la boleh ilai. au redi ke chugo ndono man mata ila ndono man mata ila ke man do ker kuno lang kata kan ngone Ya mana teman saya Enggak. me zaka man na gitu iya papi ke baka sana manin Rukovic au sana manganga Gak ko ya. Ndei na bital no. Ndei tu na ndor bital na tua kangu. Ndei tu. tukono ko au sana bakaro zaka man ndono ko kaba aku mau ke Berlin dong siya mo parang takaraw to kinong 2000 isa ba ni bina katonto man dalital no Iya, gondo na italo no akila okenda. Nindua so weekend na ndau baka muri tu na ta per ndau dabu ter ndau masu. Sesuatu ndau bunau. Enda sina tu man kan ndau mulai lo tu. Enda ke nanu ma. Enda kangera tu kuna menta bari metu kuna. Sa ngai tu endo na bakor tu merto korbang la. So na singa tamu bang orto ulang ngalin titi. Baka merto sini kawita ka tu na na singa. Gol. sini ka wita lo tu Tu Saya sini juga sih tampu. Paka mi satu itu, o dia mani dona mona, dona kabi, tawa to na buni berto wa tako soba mai nili sumeni titi. Erto ngeli sumai, sandua tadi tu ne buki, ne ko na ngone le se ko na mara me baka watian lo mani balengo. Ui. Iya, umbuni ngone ko siang sartu ni ndau lutu. Sangkai menanu mimidi bi ko na wai masulaki. Iya. Ko na rewa ko na bandra ni kau kila ko ndo bitu na udhi. Gori. Na matang kali kaba ya. Quando demurian na. Iya, na elbela. Iya. Sa ka bang kubi ko sini bisa wisang kay tukuno Kanggo kando tadi ko kawa. Maneno mi medi bindoran daw masu lihat ni bang kubi turang ni tal. Ali tu turang ni tal. Ngole tali tu lebih si ko tal na kor. Ui. Sangkay maneno mi mer tu santa mi man dela ko lakon na mana. Nanto bi masulay. Sangkay ngon na ngangani masungo na kangan daw rong tu. Kangan daw re tu. Me demuri kina na elbela sama soka. Artusan talah tu nandani masuk orto na squad. Ambo na mutal tungo ko min total tunga non na gagani masuk. Kyo iko indua on tau bada kana tu na rambulan na maram. Eno muta kana tu na be muri dia na lesume na tete. Kyo no mi baka to na buni bo sa talai ko mongole tani baka tiki tani mai na buno gori. Kyo to na ka tu ber na moni asa sa ngombi uta na bungongu. Bangala taki ko sarai turtu na saro ngoto tu ngangani masuk. Masu ala to ko na masu. Sarai bangko pasin to na bisa. Sabuk, ngai baka kami saba. Ko baka durun ko tu na moko. Iya. Salah bintu na pa kami sa ating. Iya. Simber remo ko sarito ko na bala. Iyo, au sarai ni ko ni saya bala. Kyo iko se kami to na ngono tu lake. Areo ko salah bina pa. Ko sa kila sarong pa barong na tage. Di tarane mana? Di muraka. Turang kaya maraman dan dengan mudah. Mudah betul pun bina cuci ni biscuit kan bina na Bakers Fresh breakfast crackers ke Pacific Energy. We are who you are. Sambul bina katale nandre dengan mudah. Mudah betul pun bina cuci ni. Ngun bensin na bandua enan bandua. Pacific Energy. We are who you are. Ke na biscuit kan bina ka.
na Baker's Fresh Breakfast crackers. Auri Na ke na muli sumingo e Manuel Hotel. Baka umula na biro hotel na sponsor sa Auri si Mian na mo po tatakir na Andrew. Au satu ko biro to nang ngone ni sabu-sabu, nang ngone ni loma. May kasabu, may sabu-sabu ngone kitu sa goroke na singa tusich. Au satu ko biro to, any girls around? Asarang ko to, girls for what? Mr. Rado, you married? You are a married man. Kami hindi Au satu ko Kundi ba man duwa tekendar? au satu ko biro to, au nang ngunyang ko na nabuno kita ndo ngunyang ko na kina. Au ndo pota. Yung ko sa rede ko nang ngunyang ko nang sabu-sabu. Sarang ana girls. Tuno oh, there's no girls around. All the girls in Kasabu, they moved to the town, Sabu for education, for better education. Mo bangay o kerir to ndo ba bini mo ndon tayo may balay ko. They moved to Lambasa for better education. Some of them moved to Suba. So along this area in Kasabu, there's no girls. Only boys live here. Sandy. Au sama nito kuno bertau nang ngunyang kono bangko pati kena boys ndo mol mungkin na ngong. Au na bang bulo chiko bantu nang ngone ni na tapa nanti mai sabu bulo binaka Andre yang ngomati. Nga mai tukuni chinga biyo kena itu tukuna singa tambu. Nang ngone ngoro koe warai bang ndo ni ndau talata nan ren ngamo dengu. Iyo. Ena biya kapi kita saro Andre yang ngomati nang ngone ni na tapa nanti mai sabu. Nambongi au ngunyang kono tu mai center point. Mai sure te ukinta dala sa kilometer moto kamai bali. Satu ko ni bondo. Usapang do mo ngolibi. Tulay ngunyang. O kilay ko abon to tumilong. O kilay ko na turang may kotiyaw. Kito sa bondo sara kito sa ngole sare center point. Do sambulo bina kana boys men na ului kaba. Kimo kan do biang uno na yang ko na piwa. Go sa katal na kasa. Piwa waka saranga. O kung tungo to kayo na kasa? Sa kimo ka ondo nguno boy ko na kasa ili. Iya undo nguno ba? Nanu mo chiko na ului kaba. May center point au na bombulo tal tunga nikin Good Heart Restaurant pinabali mo na sa mga may na ekabi pinaka. Auri ke muni ngona ni posta tu na kena itamba. Baka nini pinaka chuka na ekabi pinaka ni ko na Good Heart Restaurant baka kinaberto na boys ken sarando bengarabi na ului kaba may center point. Au nyang ko na tumikin nambong pa. Pala na ba? Sa ngunu pinaka dira na yang ko na ni kanta mo gay piwa. Pauta. Sang kundo nga na kaya lang kina wala sarangan do na girls. Saya pun kan nggak sasnya karena girls Rambul makawi andro kaya ni kanta. Randa bitu nambong ya kita ngunya ko ngai bebe sini kan tuno ko sa tataw. Tuno to turang ayo. Siya mo tal ko na bang sangay. Au na ngunya ko na mendo ko na ngonele na girls. Endo one na bubi au na ngunya ko na. Ningaw ne susoko se sakara na to so na ngunya ko na. Ni rando tu na girls mendo bi wali. Do malaka na ngunya ko na. Nandela ni nung nanu muton ko na biwali. Okay, ubi tarong ke mun romanda. O di na timin raw nanu mani na final na World Cup ngo. Kemuni di sam? Ano mati mo na final no biti bata kay South Africa. Orang ke pakai nambe ubi tiro na ko na semi bata kay South Africa. Orang na semi. Iyo. O kinang bale na final no biti bata kay New Zealand. Na final ni World Cup en embarking go 2023 era una final kina on New Zealand ke Australia. Hey, segini mana warna turang ko. Ese pu. Harus ngikaya mo ngikaya. Iya, mo rongo da chico mer na rongo da kakila tal ngo irasa Ang mumusla na New Zealand ito kayo talating. Sangai. Era una final ena embarking go New Zealand bata ke Australia. Enang da mo gitu ya, enang ganga Australia. Binakai. Oy. Enang ganga Australia. Ena bang kona kai, ena rusa nga bulu na kena to na wala bis. Tini kalima na timin ni All Blacks. Wait sir nga ko musa nang giri na koro na buraw na yang gona. Kani ka Kan tete ki yo ko de rona final. Eu sa Islandi. Wat kibiti. Island di bata ke beach. Ena vida na kai. Nakai na sini bewaki, na sini bewala kai. Sangai e vida na kai, so mga nataro. Tirka rua, rosong. Kembali agora kau kesana kau timai, no morre. Go sember ni tanra. Sember ni tanra go tua posota. Ena final ni 2023 Rugby World Cup, New Zealand versus Wallabies. Ena ganga o Australia, ena rusang bulu ke tin kali. Kena bale. O All Blacks na bandu kai Islandi na kota. Sa rongo da nga, kota ni ole so na kota si semifinal. Rongo da nga na final o New Zealand di bata ke Australia, ena ganga Australia. Kembali, saya lihat. O Australia, o kona no nambedi tungo Australia, kona binakate nandona kono ko mela mata dakin. Kila na dapat tuan na kami tukuna beko. Iya. O sa misoni, nalo na koko ati we uluna. Iya. Eh?
Sa miso na nakukuha tulo. Nang una sa kau tadi kin nakukuha ako to ulo na sa malum. Oy, ko binan mo kukuha na mo bangas. Oh, matagal ini ko nung Makurini ko malum. Sangay, au sin malum raw. Au do kila ni tunggu sebenarnya ni nakuminda. Au sangay do nakau chun matagal ini silu chinga mo do ma kochi ba ba mero ni kosa rikali me rere na kato. Isa. Matagal ini ko sampai di anram sampai di redo sampai di ma kochi. Au sabango misa kene wali nga misa tor. Isa. Nano mulai ang kasarang aguri. Oy, ko Sana game kontina nga. Mets taki ko sarang atua. Iya, bina kami pakambuin na. Pinakaramangan ni pinakachukan din nga modengo na kami nakadikuha na bito ko ni Fresh nga. Ni Baker's Fresh Breakfast Crackers. Mga pinakataltungan na bito ko ni pinaka. Ni nguno-nguno ni Benisini number 2 and number 2 Pacific Energy, we are who you are. Isang bulu pinaka ni bulu pinaka nandre nga modengo and na bito ko ni pinakachukan ni biskete kana pinaka Baker's Fresh Breakfast Crackers. Pinakalimutan nga na bito ko ni pinaka Pacific Energy, Naka. we are Who you are. JM229 salolo mo tumibik mun raw. Pura pinaka roon niki na bono da mga tol ningaw sala da pambadi bidi de kichukin na kami nakani ko sa mga bulat al tueni bike muni nandre na nga modengo kira kita sarana na mo pasindia and loman ni namani lori pinakabalip sara roko niki na loman ni basine JM229. Apa sih tadi Tadiruwa talaga tuwa sa kolam. Basin tadiruwa. Belum nak basin tadiruwa tadi kan riba. Orang kanan ray balas bas talaga lomay muna tadiruwa. Tadiruwa bas las bas cungur lomay buna. Right. Kira kita sarana kira pasin dia sa mga ni pinakatuan na loman ni basi and na inga kita ke and kena muri ta chukon na bintala nangon sala and bintala nang gore na itasiri melaki ato saraki naluai hunintao. Serea nimbulo pinak. Kila binak ko angkor kila binak. Iya mambula kina. KG784 bay 5 tamu ka bambi yok ko ay sarapor la katinggori nang bukaluka. Saya nggak betul, engon salah tala. Iya mun salah kake. Kita nang kali nga lako. Bikem tu na parang cuma engko samuti engko nangon ni bonoli. Maybe nam korme bonoli. May nambuti ni may sangkani. Nambuti ni may sangani. Tauri saroko ya. Wala talo mo tukuna nangkarani. Nagkasali na lala. Ibi sa nang nabawa chikira. Ini buka luka, may nitasi. May sese may sangani sar. Gay mbito kono kortura nga lebe suba. Gay ngole sar. Bukan dua Nambuka luka. nambuka luka may netasir nimbulo binakana kango may nambuka luka may netasir ni sama chung may nakabinaka ni kuwa dong garon ni binaka chung nangona ko ni sampas ka ngayon na koro may soli sarwando ni seli may bereda to dong mata ni koro Oy, boleh mate rotamanra. Ni ndo ba nga may ki? Iya. Abron to nam boleh mati kina. Dala ka kita pental. Sira. Gay na mo kono turang ay kon roso tamik kasam. Kita sa chiku may kasabu sa tambi chiku mana dona turang nga may tusur tu man dona rukuni buniniu may kasabu may sabsab karena ngwan ni loma may kau babu kay be careful na coconut no ko don't worry sina coconut is sabu chiku na matan Oy, ito mo tuwa ya. Meron sa beach babalang berkento remix eh. kuni lang katakan na coconut is sabu itu na matan Uy, sadin. oye kede na coconut kede bichi dua tani dondo na coconut ni ta kaunro ko ni sa fall mai na coconut mai ta kaunro ni fall mai ke baka ready ko ni chuko bunyo ko na demba ocha sarang ke tal no bi or na la dor mo ngere tu ni bi ko ngori alu tu ki ko na niu ndona sing Uy, angole nga moko dono rukuni bunni umbarra bi ame kasabu mai ndabutu chimbi ke sartu ndona kena suki sengai paf saranga bondo na suki ngai fall mai ndona coconut ngai fall mai ndona ngai fall mai ndona coconut iyo ngai fall tu kami ngai rumbila ke saranga na usu no ko tu kina na suki main na singa ya meda bu chukuna kabidi ngo kim se pangara tu ngai ebe na bunu ngai tau kina na kena suki nangona lutu ki ko kina na coconut esa bangkai mati senga saranga ni buir na matang na sedap ya lutu ki ko nga na niwe lutu ko saranga na ngusu no buno ko tu kina na kena Kalau matan si lutu mati ne. ya limo ko dore kena suki Oy, tip tak ngai. esang saranga ni mabo no nanda botu ya Uy, siya pamatan. pamatan din ayo. ko no era na dindu ni coconut kedivici wata kena coconut mai da konrobe mai sabu na coconut ke vikito kasabu sabu chuko na mata ndo rede mo na mata ndo chai Iko mo kunin biti lewira. Ni ngor sabi siya biti ko bono lebu. O biti lemu ka kunin biti lewira. O boto ndo tala bunyo ya bato boleh ya. Wata male minok. Bagalele sarang sambasi ka mo ndo nang ngoni ni sabu na tano Stein Andrews. Mula binaka my brother Stein Andrews
sema chuku mai kasabu mai sabu na kami ko kono no radio nga. Hey! Sandu si kero bikile bina ka Steinen. At pag tuku te keu sarang ko berna boys ni kasabu. You know this fella? Yeah. This the fella that spoil us on the radio every time. This the fella that spoil us on the radio. The Whippies, the Andrews. Wala lesang nga sa stroll to na beach do berto talaga na ngani sabu manual. Bulo bina ka ko ribang bulo talaga na family that lives along this coast here in Kasabu is the manual family. Oh, bulo bina ka automatic. Iya mga nini binabali mong ngayon na numero to sarang nawekang kumaisap sa mundo na ngauna. Iya. Katakan do na mati do na turangan ni loma. Iya sanggay bola ka cukuman na ichiku ni kay loma kung do na korbo ka bici. Bakan ni rasabi muro ba to na bisi ka sarabi bekan. Sanggay to na numamay na korbo ka bici. Me samay damburi manda endo na no to ring ubi kona turang sa langaw. Artu bo so sarame na kor rasangay may. Gay may samay tambi. Sa tamburi sa non ruto isip-sip. Sa mga turanga chiko na chiko mga turanga. Kamu so tani sa tambalik sa chiko na kemdu ita bucu mga turanga. Sa ndo na yang gona lelay sa chiko go sa ireng-reng chiko nga may nakoro. Ana bungi ni ololo ni raraw sa tarasa chiko na ndo chiko na mga turanga. Kamu so tani lelay. Sa ibang rita chiko nga nindo na ti lelay. Kaya mangici sa chiko itu mo pati kinanto ng dalingan ni imbe chiko. May kuri chiko nga ni bekando sarawata chiko na bungi ni ololo ni raraw sa tarasa chiko na chiko. Lelay sa chiko na. Lebu sa uca sa mana endi na sa wachi. Mesa suli nengo na mesa dingomi. Gai kaweni nengo no go mengale mbiweni. Sa to iyo ndona kona kona tuangasin ni lomo go bakabe kuangasin do chiko bere. O ko mbombo tunga ko. Gai mbiweni nengo no mbisura ni matana. Gai ndona na ndola bono matana merai. Sarredo ko nengo na ni satu matana. Sa kila ko una di ko mereka ko. Biling ako. Biling talon ndona gasin ni lomo. Bombo tale. Kona gasin ni lomo no Taya tanga na yang saya tu bukan billing atal do talang kasi ni loma. Erto bimbili akan yang kono go. Leya to sarvindu kolos yang kono sartu meira. Saya tu di bangku pone kono. Sakila ko ke baka una sini dingo mo kito ndo mantuale. Bateni savida batalang kasi meita ke kono do merdi ko mane kono. Sar sini dingo ma sama ya tu tunggo biau. Sa nanu mo ko mesa na tabu to mantanga na kakila to. Apa terus? Aku saking kau mati kau matang nanam do grog, nanam do grog lebu. Aku saking kau mau batu ciko kena groceries lebu. Aku saking kau mau batu ciko kena groceries lebu. Sa tumbo ciko matang nanam nusalai na cemetery. Sa lebu ciko matang nanam do money. Sa lebu ciko matang nanam do money. Me bak kalau ngat tekan ciko matang au god. Sin bertal menurang kasih lolo sudah. Mana men? Tuhan lagi meraman rende ko mate yung sana dapat tala na kami ni ko lang tala na kango may kasabu may sabu dua tala na sika au nanggaingan dia tala ni ikasabu sabu. Kono malito kani Mike Randua samtro tadi go Engon Demis. Nandre nga mo tayo sana dapat na kami ko na bito ko na kani biskete kana na kana Baker's Fresh breakfast crackers kay Pacific Energy we are who you are. Ngay na makikita tala nandre nga mo tayo mo ana kami ni mataka ni samode.